Governor Nairobi. Riu enda Nairobi. Koguo riu ni Sakaja. Babu, my friend Abu. Nyakera. Na Nyakera. Na aria angi magugiuka. Na aria angi meguka. Wow. Yes. Aya, all the best. Riu hau. Riu kuratuika hindi arugamite last Kiambu. Asapotaga munene wa bururi atuike the 5th. Yes. Nake andu matianyitire makimuhe the 5th. Leo Nairobi turende koro itiririkane the first nake atuike the first nake atuike the first for the first time ne magutua matua Moses Kuria becomes the governor of Nairobi city. Nairobi mekuo. Yes. Ni maguikia dao. Matigo getua itua. Andu ne matua itua. Tikire na miaka iganona. Andu ne aciwana. Totua itua tukwenda u. Yes. Ndi wire munene iga kwina giko muno. Kwina giko na nguci auga nikio aretekire. Mutho auga nigiko kiu giatuma oke. Kwina giko muno. Kwina taka mingi sana ne maujo horo wa ma. Esiria kagombe. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki Emithikiri gwiraga hano ha mucii wigwe wi mucii ngetomorwo wa Kimani riri o Mrs Kuria agitangathite ni agakihuranira giturwa kia governor Nairobi coming 2027 andu makimukiriire muno na njira nene makiuga ona MCA agandagikiona Tahera Richard Wahome ugite atiriri uyo MCA idangiona akimwita kigwita ukigweta DK akaga atiriri Kuria ni tuho mutheri athi agatuike gavana kwao kigo haria kigurukie Shiro akauga gathemba no nginya agwete mundu amucambiririe nimone andu makirekereirie hihi makurio ni mariko comment yao no gituike wa gushare Miaki na Mibe TV.